guys, welcome to the video. Today maghinlo ko sa akong sakyanan kay okay lingaw. Just tell you some few things. Mo ni kaduha ng sakyanan. Agawng kinaon ng sakyanan katong Ford Fiesta karon Ford Focus. Here in the UK, di ka pwede mo drive sa kalsada kung wala kay insurance o di ka waka kabayad sa road tax. For me, ang insurance bayad ko £27.50 per month, and road tax is £17.50 per month as well. And yeah, it's a different case if bago kang pasa sa test, mahal imong bayaron nun sa both insurance o road tax. So yeah, wala na ilabot ang paggasolina. Most of the time mga 30 pounds ang gasto for the full tank for this car. So mga per week, per week siya routine now. I have to fill up the car. So those are the reasons why I have a part-time job, so that I could pay those payments I have to do every month. Money driving license diri nga card. Mga details dira ni sign. Bawal na pag ma-apply pa niya ng sign kay ning gawa sa mami sa EU ni tuwa tong Brexit. No. Kailangan kaya magmugot ko, no, so nagmugot ko dira.
guys, pasalamat na kung tanaw dire. Palihog subscribe ug like kung ginamog unsa yung nakita dire. Pasalamat diko sa akong papa dire. Unsa yung ingin pa. Kamusta mo diya sa Bohol? Bugnaw. Yeah, he helped me clean the car today, so yeah, thank you very much. See ya.